Lukayang Waipakon nan Wiyakupur Toror Karyasak Isuwat Ranwat Nialam Soon Tuaw Paran Kauna Riyakit Riyasak Silu o Ranwat Wiyaran Karyawan Wiyakupur Toror Wat Thailand Kagan Katla Tapatola Mo Thailand Paki Amanaman Katta Tapatota Wiya Pain Sabul Matel Tungal Sakaratan Kapeng Pangkupuran Nila. Kalangan kupur koros. Thailand kagan katlamotai laiban po na sa chief clerk o roll call telukuran marakan. Senator Adson Abram. Aye. Senator Kwabis Jr. Aye. Senator Isaac Artui. Aye. Senator Vicky Carl. Senator Tagar T. Daniel. Senator Sonsi Edgar. Aye. Senator Wilfred H. Edmund. Aye. Senator C.B.G. Edwin. Amen. Senator Brian Pietsay. Amen. Senator Jack S. Harris. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stephenson A. Joseph. Aye. Senator Alfredson Latorre. Patamat man. Senator Sendelina Leca. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Casinda C. Ludwig. Amen. Senator Macari Miguel. Patamat man clerk. Senator Erilyn S. Movic. Senator Sheldon G. Nett. Yet ngay man. Senator Nelbert A. Perez. Yet ngay man. Senator Mitoroy Simina. Amen. Senator Jason A. Walter. Amen, Chief Clerk. Nine, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Clerk Monatil Ban Katla Motail Tapatola Motail Asabul Motail record Tungal record and reflect my Senator Carl o Senator Daniel excuse sang Wiyakupurun Ranmut. Pwede yata Asabul Man ko quorum ak may kupuraya buin kakulian trial tiyo Wiya Asabul Motail Sakaratan Kapwuhng Melal KAPWARESOU o kay puniban kupuran na nilap kay punipon malanwaw ilaylan Pohnpei. Wala pa ang kupuran ni Soko, waon ka sa pulmarlikan ko, nanalang ko, nankaniyay ko. Wow toror, hong labalap kay tikoros ng palian tiyak, momotyo government, local, state, or national government. Waon ki Kabinaan Pohnpei, the Honorable Reed Oliver, waon ki Karyawan Kabina Francisco Yawanis, waon ki siyong kupong labalap Nelson Joseph o yang amoy siyong kupong kan koros. Wasaksit iting alwawang Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram o Honorable Senator kan koros. Himen bil waon ki opo na silang Samaro o Loiso, Seriso. Melal siyo masakan nan Chamber Wood. Men Pohnpei koros mayang patrang tayo nan Chamber Wood. Men Pohnpei koros may baybayan radio temen kapesya kan. Enginkehlap Pwuhng tagapaypay kan o nan wailout kan ng sampa. Rakat o patrang uliya pamail kan nan Wiyakupur kasanti toror and ranwot. Thailand kakan katlamo tail ay baan po na sa floor leader Abram. Kalanganan kami mayang Mr. Speaker. Unay pa niyang pasuwan sakasakar yung sakarutan KAPWARESOU wow. Kung kupuran mayang Mr. Speaker ang kakpatsayang sapul mayang muyang musikal may petay tiyer o lalawang paan kupurakan ko Rusya o saksit yung alungon kun kami wan ka Vice Speaker wan ki riyay Honorable Senator kan koros sipil yung alungon ko wow ang rail kan may patsayang child
ran maun kaping payang maung men Pohnpei koros melel relkan me pacang jalan men KPSE Mang Mr. Speaker mo na ipan pacuan kita kemukita engkak sansal nan sama jail berkait me Senator Movik yang pacang uyang purun kapacayang mo Senator Daniel hirakoros pacang uyang purun ranwat engkak sansal Chief Kailangan Floor Leader Abram record and reflect the record and sansal nan record and ranwat me Senator Daniel o Senator Movik yang terwada uya kupuran ranwat. Kamu Floor Leader. Kalangan Speaker nuaw Mang Mr. Speaker men pacuan sagara purakan o peki watawat o alaldan channel engkak kapantala wong ewan sumur. Pekriyaman. Sansal ang mga kamagit me miyayer koros me ujung kamagito me watawat o alaldan sa Pulmatayal Journal and kakan kapantala masa niyay Pwuhng masa nisyo kamagit paitar o sa Pulmatayal Journal kapantala. Point of privilege, Speaker. Kamu Vice Speaker Michael. Kalangan ng kamu, Mang Speaker. Kamu kabura ay tungal ran mao. Waun ran pamaluot. Yan kak puli sa pulmami amutungal me peitay tuwar nilang ang pan kubur. O ang tonway. Agam kabura ay tungal wawan. Protanan maluot ay tungal wapan kubrami. Waun ki Floor Leader. Waun ki Riyay Honorable Senators Koros. Palikuwaw ang railakan me patang. Melel liya kay li yay maur. Kalangan li paman mayang motang. Wala malaman mensangan ranwat. Wai tungal wow oran mawan kapayang ton Pohnpei koros. Mr. Speaker, nuwaw ipatuan pagi. Kailangan wow naki Israel liyakan me kuburan utut. Kaya kemain uyapan totongkan mamia mapanso pa Legislature mensangan ranwat at toko-toko kapukakan may ray lupa kiyang uwi. Dan patuan trapakita yay Mrs. Walter warakan Senator Walter Mrs. Abraham the Miss Abraham kaitan Mrs. I'm sorry Miss Rudolph may ipatawan kami alala may pweki yuan o patong mo Miss David pweki mapula-pulakan mapan alasap nanwain siya na may ki ananakan masupay mumutwat liyo ko para to li kasampal it's a blessing patong katon man sa ngaranwat kalangan may Speaker o Honorable Senators Koros. Speaker, on the privilege. Speaker. Kalangan ng kumpulong Vice Speaker, pwede po umangi besan sa lasang komuyo, kalangan din liyo ko may pateng tel na uyo kumpulong ranwat. Speaker, on the privilege. Kamu Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Una iban yang patro koi tol ngile pan lemaran yaknan jan baswut agayuman tiang gi tol sagratan kabeng waban kuburan samaral court labalap wegi sabun magalangan makai pai po naman Israel nan kalaruot yang agiral gan bayang trail masang ranwat Edwal wabang kuburan Speaker, Vice Speaker, Floor Leader o Riyay Kambagabay Honorable Members Chorus. Mie amen pinakap minan uniform. Imen trail kak pilbaruan yang tuan aja di kesambal ke buaya di wasaksiat makas kiyata. Negara yang ikakuya walaman ranwat kamban public safety hotel bonus ya kama pinakapo liakan mabil padu kawan perut mata me Israel left behind me kau cuma saya kasamu Israel su kalangan Speaker saya labulap kan right for
Kailangan and iran kapatapat and Pohnpei mangi mesan salasang kamu Senator Perez o kailangan and officer patrang trial ranwat kailangan and kupro mo liakan koros mayang patrang huya kupron ranwat. Masalah point of privilege ay ban po na sa floor leader. Kalangan speaker itong sagaran wow sa par kung kupure honorable members. Niwa may Mr. Speaker man pasawan uyata kamu kito pagi muat kesempal wajan suspend order of business keti pacoti apali nempe issue o walu. Kariyaman. Chansal mayor kamagit trialan kati tapatutia nempe issue o walu o trial katiar po nempe issue o walu. Anson kat kilon tapatuan long kamutan ko senet kan te resolution kan. Mare kat kilong ay tapadungan lang kaumatan kosenet o resolution kan mawar at ay kat lang mo dahil ipan po na sa Florida. Kalangan may Mr. Speaker ni sakon momoche ipilew sa prakan o pagi challenge suspend order of business so keti pacoti apali order of the day may standing committee report. Mia karyaman pen kamagito. Chansal mo kamagutok tayo ni tagti an order of the day ye standing committee report. Pwede chansal me mia utripen kamaguto ak tayo kat-katir tapat patoyer pa an order of the day o iban po na sa chief clerk. Standing committee report number mepkiri sa klimaulayan di sa silu mepet legislature pin number papki by sa kunulayan di sa silu sang Standing Committee Finance. Kalangan chief clerk at siya lang mga report what siyang committee on finance karita iban po na sa committee on finance MLL chairman in finance Senator Joseph. Kailangan ko may speaker muna ipahat patsawa itungal sa karatan kapyung kay po ni wow and kak patsaya makumulyan katir mumuot-wot so kasalatan nilang o katukalang kan kupur kan o wasakan makunangan tok. Puro doon mo dahil yung alawang kun komi, Vice Speaker Floro, Honorable Member kan Corrusian. Ni wow, o karakarak may Speaker o Honorable Member kan, menpata sa Pwuhng Committee yun muni. O yata ka magkatiyog, challenge kak. Kung kata-kataraw po sa Pwuhng kita, Standing Committee Report ng Pelima Puki, Riyasak Limaw, Lapil niya Riyasak Silu. Kariyaman. Kalangan, siya lang mga kamagot mamiyak challenge katya na Masa na standing committee report ng Pelimap Riyasak Limaw, laban niya Riyasak Silu o sa Pwuhng kita. Koros mo utong kamagito, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, pwede kamagito po itar, tayo kat-kat na masa na ba, o ibaan po na sa Chairman and Finance, Senator Joseph. Speaker, tayo ka kamal namin, pitak namin. Muna tayo bantulanan. Na may kupura Senator Movic pag-italan komal ma Lebinansyo, tayo bang komal Lebinansyo. Tayo
Pohnpei kat nan mas leban standing committee report demokki Riechak Limau leban ya Riechak Silu o iban bonus Senator Joseph. Kailangan ko may speaker iban patuan chapia tay paki vice chairman and committee moni o member kan rin kak sawas wasakan may iban susunon katete tasair. May speaker standing committee report what me kaprotong nan momot kamatang ko sunnet nan petapo ki pais kuno leban ya Riechak Silu. Kusunod iyo may pagkadartito siyang option ka na. May pagpagi mamotwa siya nagkak-authorize. Totoo ka lang, milyon Riechak 8 silop sama. And kakapali project lab silu. Yay, Lukop Elementary School, Palikar Elementary School, o noon tatawiyawita KAPWARESOU sa Pohnpei Primary Healthcare Facility. Project silu watch patch pa na ima uyatawan mo no. Real milyon Riechak 8 silop walinan riyakit silupukit. Eri imonuwa sa uya kasi sa Pohnpei infrastructure carryover. Na uya-uya muni kan me kan wait ito pan Chemco the compact. Na uya kukopen na pasaka so ranwatch ninto na chuwang Mr. Kemsi Sikra o administrative TNI ra kacen kasaleta metana so che men katete sa insaliu sa Pohnpei infrastructure carryover me patch-patch rin Chemco karanyang milyon walisak ay kisan milyon walisak ko magchay pa patakasang billion Riechak 8 po kakuyata project suluwat. Nawawa ko mamono patch-patcho awi-awi sa Pohnpei plan ng totok. Rapan kolokol lao plan ng totok patchola rerel or niyan sumarapan review o pungkila yan sumarapan mo itata drawdown in sinso. Asa insal mamiya public press release you patchota kilalan lapalapan check you wawan mo nuwat. Nawawa ko mamonio at drawdown na. Iche at dahil po ko siyang niruwasan sa Pohnpei pachatak. Iyan so may project po kapangkin sa insalata. Kusunod ruwasan proto legislature o legislature and bill ka concur to authorize. No kusunod. Ay magtay pangkat sinuya ang suwat may. Ima report sa kusunod kaway tayo ng kaksa po naman nakita. Ay mag speaker. Kailangan Senator Joseph o kawewa na mayor. Speaker, point of privilege. Point of privilege. Kamuy Senator Artui. Kailangan ng promi, Mr. Speaker. Muna ibang state, ejungal point of privilege, I mean, pachiyan sa Pwuhng yung sakratang kay po ni wow, machiyang ay nindang. Melan nan malwatch. Sakratang wow, kung kamuy, vice, floro, yung honorable members, chorus, o chorus na pipiyan ka child. Speaker, ibang pachiyan pata, delegation in Sokes o sa karamalwat child ang kakasama ulan wayman mabilpatyan ang child man isang kapranwat ye solugunair Mr. Max Leben mabil kapuko sang pangkupur mauya kaunan lobiti kayo o mabilansa wo uya kapukoan Board of Trust
land trustee jailan kachkiya ngayon lapanan lapon. Kailangan ko promise, Senator Artui, pwede ka magatin po ang mga masansal. Kailangan sa uligan na pwede yung kakiyang patriyang huya ko po ranwat. May enter point of privilege. Speaker. Pagpurahin po na sa mapa, Speaker. Kalangan Speaker, ay tunggal sa karanwaw sa pahal. Ay tunggal kapang ang Kamtin Finance pwede totok mepitata standing committee report 5 sa klimaw la pinial riyasak silu. Metrap tapatik Poison Pohnpei nan munikan metokotong tak labakan. Mr. Speaker, main puya ki pantalan totok, main sa utrar tawiya pan koyong kan. Niyan sa umakompak, sawasan kompak karyapak lelotong ketrail. Classroom building ka trapta ni milyon yung sama. Patotariyaw. Public health, main estimate cost, ang sawa parbato ni milyon 5 taon sama. Nansompar po nang inisak sa malaro. Niyan sa may wanon pa no, laloto ang sawit, pwede pailaut lan, tibusaw songkan, lepelepen lusta, mesansalan sawit, mawewe ki, Wayne Pohnpei, ipamparwan, loose, nan muni pagat po, matang ito, uya pa matang, main classroom, riyaw to sulupan, kakapaltasang panew, milyon waluka. Ari, pwede tayo pang kadla, salamat tayo pang yang, pwede uya pan totok, kamakitan office, kapantala totok, o kapailaw tiyala. Ay tunggal kabunot, ranwit, niyan so magkatail pan kosan ito project pukat. Taulan maintenance sabi wanso. Uya to concern ray mas. Puwewe gitubsaw kan matatok o labalaban muni pukat ma. So pelana pa wanso. Niyar pang uya kita. Maintenance pan cost state labalaban data. Ariap. Engkak sansal nan record puweki nipakaton sawasan kompak kasuluma bandrop ta Oktober. Asongan tilewat terprong yawi kalusang Wayne Pohnpei totokat. Mawiyawi mas milyon isa kapagtaban safe apaligya kay classroom nanan. Ayay tungal concern mamiya salamat tayo bang yang itakatela na tolaro katoki totok wen kakapultasang. Kalangan main Speaker. Motion and close. Kailangan Vice Speaker, statement in Kuwait masansal. Masular, masanapan report, ay baan po na siya kamagat mamiya. Kailan rin masanapan report. Koros mautong kamagato, masaniyay. Pwuhng, masanisyo, kamagat paitar. Pwede tayo sa bulman kita, rin masanapan report. Koros mautong tayo sa bulman kita report. 5 riyasak 5, 5 riyasak silu, masaniyay. Pwuhng, masanisyo. Kamagat paitar oran wat tayo sa bulman kita report ng 5 riyasak 5, 5 riyasak silu siyang Committee on Finance. Standing committee reports number 5 riyasak 1 layan riyasak silu mapit. Legislature resolution number FQ riyasak silu layan riyasak silu sa Sound Committee on Finance. Kailangan Chief Clerk, wag report what have been count ng batasang Committee on Finance, ay baan po na sa Chairman on Finance, Senator Point of Joseph. privilege. Na may kupurabuhin po na sa mga Senator Pahrek o point of privilege from state, sabol mo Mr. Point of privilege. Kailangan, Mr. Speaker, kay de kaso ibaruan me sa marahil pasan ko sanat siyang aramas o ngaramas kuya aramas miya wala man mayang katnan saan miya kuburun ranwat yay lapensap te utsin pelip iman baruan pagi kumatagak will baruan yang eula balan lapulop kuya yang kacayran. Kailangan Senator Pahrek, pwede po ang mga imamiya. Speaker. O Mr. Philip. Kailangan yung kupura mo Mr. Philip, pwede yung kakyang patriyang uya kupuntaan mo. Kailangan. Speaker, kam kupura po yan kak lusiyang adra po John Warren Senator Pahrek bil kapasa
yan kakabasa pinakap and kiti mo ini saka sudah berawan si pinakap liputan man yay Miss Edward ma piliang patang ketail mensang ranwat kiyo lupon. Kalangan Vice Speaker, kalangan Ms. Edward, isangon mo pwede yang patriang huya kupron ranwat, kalangan in kupron mail chorus. Salar point of privilege, ay baan po na sa Chairman and Finance. Kalakanan ko may speaker. Ibilmen piliw ni Wawo Karakarak bata sa mail committee mo niyo. Kamagit ko mamot ka sa palwat sa kakpokatamasan niyo sa pulman nakita standing committee report ng limab ko reso ko no level niya reso silu pagkakarya. Amen. San mo kamagit sa Chairman and Finance. Karos mo itong kamagito masani ay Pwuhng masani siyo kamagit paitar paitar ay paan po na sa Chairman and Finance Senator Joseph. Speaker ni Wawo Karakarak standing committee reports watch kaparatonan mamot kamamataan pagpag the resolution ng ipukawalisak silu level niya resak silu yay nangin resolution watch so nga napali inangin kusun net me pan kamanata million resak walong project lap silu magtrailap dyan katsang nasa ni Harry ni we have been to talk there wasn't some material pasan ng kusun net and when Pohnpei pachayang kusunod kan magkukota po ano tsungata inangin pasan ng kusunod huwa pachayang nasa machay rule ruwasan me kusunodin mo ni Karos magchay paan kasi sa pulman kita nan mumotwatch ananan Pahrek the balance mawawaya ko me tama kachay kasik me paan pitulong ay magchay paan ka kan kachikita po yung totok sa suka kachikita wan mo ni yung paan sipelela tama chay kosan ito may pampitulo. Pero pwede kami yung raise sa kwalawat sa insan may pampachosan ng sa machay infrastructure carryover o abansan tiyan ng sa machay tubusong tatakin pachetak ruwasan ko sunat ruwasan may one monuwatch pilananan bil kalaut la ng sa machay pachet silim. Narima ba ang wiyaw may speaker report watch kawkawait mo chailen kalaute kila sa machay ceiling and budget me wa inangan kusunod magchay pa na palikay yung million reso kwalu sama me wewe ke me sa machay budget ceiling and parwatch nan parent to talk riyaket resak silu e paan pachosang ni million wanisak limaw sama o pachotang ni million tuisak silu palop sama iwan mo ni mamotwatch kamanatar nan parwatch pagchailan kakapaliki ananakan chorus na miya kaiten ungache may paan pachosang nan munikan marugrugitan nan win Pohnpei pachang munik chorus may paan bil pachosal duki may yangaki yay compact funding yay much my speaker may kakulyan to committee sa karapita Kalangan Chairman of Finance pwede kawewe maawe miya ito masin na report Kariyaman. Masalar, masin na report, ay paan po na sa kamagut mamiyak, tayo lang rutang ito masin na karos mautong kamaguto, masan iyay, Pwuhng, masan iso, kamagut paitar, tayo rutang ito masin na report. Karos mautong tayo lang sa bulman kita report, limab kuriya sa kuno, laban yari sa silu, siyang Committee on Finance, masan iyay, Pwuhng, masan iso, kamagut paitar, Oranwat tayo sa bulaman kita report. Limab kuriya sa kuno, laban yari sa silu, siyang Committee on Finance. Chief. Sula, Mr. Speaker. Masular, ay paan po na sa floor leader, Abram. Ay, kalangan Speaker, itungol sa karanwaw sa pal kang kupura. Speaker ni Wow, men patsuan kamagut mamot kasambalwa sa pagkik challenge suspend order of business katsti patsuti apali tatangkan may second siya himsaglapan ng basic silu. Kariyaman. Diyan sa lang mga kamaguto, dahil katita patsuti padang basic silu yay unfinished business. Pwede miya karyaman pan kamaguto ay ban rule mag-dahil katkatier pan unfinished business. Amona dahil ban katla mo dahil ay ban pagdahil kumbal ma minute o puy man make sure ma kamutan ko sanat kan
Takamutang ko sa network, Miran Karusian. Tayo kumalma miniteo.
Sidu o kamagut mayor mia karyaman pe karate ban rule noktai patpatro pan unfinished business o iban bonus as chief clerk. Legislature Bill number Papki by V6AH line V6AH Legislature Draft 1. A bill for an act amending stale number 10L/99/22, the comprehensive budget for fiscal year 2023 and for other purposes. Ungni karyaw ko sa klamatawat. Talangan Chief Clerk, Pwuhng, Kamutan ko sa Network Repitata Moni, Iman Bonus Chairman and Moni, Senator Joseph. Kalangan ka mo yung speaker. Iman pileo pata sa pulmamail committee Moni yo. Niwawo karakara kamakit kumumot ka sumpalwa chailan kakpakata. Nasa niyo kamanata kamutan ko sa ng papabuki pa V6AH penyari V6AH ni karyawo kim sa klan watawat. Amen. Siyan siya lang mga kamagot mamaya. Thailand katiyang nan maas na ben kamutan ko sunod papakipay sa V6AH, lebenyari sa V6AH, LT1, o katlanan karyaw o kim sa klan matawad. Koros mautong kamagoto, masa ni A, Pwuhng, masa ni So, kamagot po itar, o try kat nan masa na ben. Kamoy Senator Joseph. Kalangan speaker ni Motomot si ko sinutuwat mabaan mo itata totoo kalaan sala riyanan walikit. Ang kakatapon Israel sumbatangkan o totoo kang kamaran ang kakiyang choweta chupa na kasumpalyo may yemtek nan win kusay. Yay image my speaker. Kalangan Senator Joseph ong kawewe na mayor ong kamutan ko sunod. Mayor masin ben kamutan ko sunod. Close debate. Kamoy Senator Ned. Kailangan ko mo speaker. Muna ibang pato, I mean, kakita may tunggal sakaran kay Pwuhng, Enginkehlap, and Pahrek, sa pulmang mo tunggal may iyayat. Sakaran kay Pwuhng kan may sansaler, wala pa kan, makom kasalatar, and ay tunggal and Pahrek.
Nan wasan malam Mrs. Speaker itunggal sakaran wala pan ko pramay. Wan ki yang amoy officer Riemen ye Vice Speaker Floor Leader. Itunggal ang Honorable Senators Chorus mayang padrang malam nimensang kapan ranwat. Wow ranmau o kasamo iralkan mayang padrang malam patronan calorie. Ni wow men patronan uyata kamukit dahil malam ki floor amendment nambe pukito ay sa glamao labenial re-seksilu o sapalman kita pagkakaryaman. Diyan sila mo pagpapamamiya nan masa na kamutan kosunet dahil bil patrowan tamasa ni floor amendment of pukito ay sa glamao labenial re-seksilu. Koros mo utong kamaguto masa ni ay Pwuhng masa ni show kamagit po itar o dahil katkat nan masa na floor amendment of kutuway sa klimaw labanyar riyasak silu o ipampaw na sa Senator Net. Kailangan kami speaker. Isurman law mo may high level of intelligence and honorable senators kan. Floor amendment wat na napesanger o kumail koros katin katarpoyer. Ni aralap maluwat man kamanala tala 25,175 and sawasya tapan Shaylok the Israel sampatangkan and STA maban uya lamat nanwayo makituat tuat MTech maban uya wuksa Ari wewe bana memie ninduan mi patrowan ni anso maraban prasang sangan momen tatawat wialaman nan wayo raban sangan bil patrang Israel kan maban yang patrosang kusay mayang pan yang taweta am tagin kusay purang kasuguli ki kamaraini ki Israel kan mesuri yang tunggalan ki payamau and Shaylok riyawat kitailan mangi me STA EU school me paitan and wen Pohnpei o ime yang kamau yala report card and nan mesansal nan kampa and kamarain and FSM kuya ki paitakan me mesansal ang Kamet tesape tesonte kan ukawat isongan pa kita Madam Chair o Vice Chairman and Committee and Kamarain o yang arakan o kapitalong kagagdalan wala naman ki taulanan masan pe o kagagdalan sa pulman kita wegi ira orala beo me Senator Walter gan kalap kataman gan ye me better future inches on better education we welcome mau o paitan anso kan mapampa toto apa nitangak don kamarain ta kasugol me trail ban kakan sawaski ong mag trail ban sawaski iban karasarasigi liamen me yang padrang wialamalamwat nan calorie ye nanay Evelyn Adolf supplementation kan matil ni pinaka school out nagsang school out to pugol out lella bill secretary and campaign money and kanta ka kapadabado labalap nan pugotri kan up yang kan de ati kan kin bidang kita me uya ka pugo laut pugo sudah balasan kamarain tak school. Bampatawan itu main speaker mamiran kapada kumail salatak iban songan patrang kuparamalkan. Kalangan Speaker, point of information. Kalangan Senator Net puiki kawewe memiayer na sular sa Senator Net akamoy Senator Joseph. Kalangan Speaker, point of information na mo inakondang yan kasaleta. Ini Pwuhng kamatan floor amendment me pacho kan kupura naman natami men kasalatan so what's
and sansal may ba declare conflict of interest. O isu sa bayang pacowan te yang ususki rawat. Karape 7-day school ye the motion 7-day ye mo motion bayang pacowan chowa. O bilyan sa woche bilyan we are port in school. Eri may kupura. Ani uya pen floor amendment di pacowan kamelala me kacuat mangi ye chungal position. Kay tegen pakyo teriyaw may pacowan kasaleta ng floor. Registro Pablo Cabrera. Ay man kumail ang tulaw tiyan na kumaw mako na yung tuso. Apoy ko tatawa Japan buyak tatawa in consideration na mumutwats. Amapan po ita tiyan bil kaunap. Masyawang pagpagwats pambil kagatiyan law tila. Siyang sapun machay price susuwit. Moyin tiyan maban buyak makak tuso. Hari ime men pacawan so men declare conflict of interest o mepitire may prayer coba yang sair o coba yang ususki. Alangan may speaker. Speaker. Langan makubro po imponan si Senator Walter. Kalangan kubro mo may Mr. Speaker kalangan gin kubro mo yung imponan siya kini chungal lang so mo ay chungal sa karatang wow kapachapat. Wa kaya so nang wasa ang yalam may chungal wang kung speaker, vice speaker, floor o honorable members kan. Ibaca ang leadership o kasamo koros mayang baca ang child malad so dekan. Role yakan koros mayang baca ang child. Speaker kabang kiyang senator net po yung kupur mga mesahinsal. Ay manala teacher kalabak ang kawait po yung kiyang pajawan naksang school watch o sang kawait pen introducer may mono watch pantapon o points ang patak. Amaka kawait sa batak pugach men white men Pohnpei po sang niya wawaki sa batakan white kay magnaw tata school wo ay kamela public funds priority yung men Pohnpei kay di men kaya ma introducer kakagis kawait po yung kakiyang uchunga takalakan speaker. Iya mag-aksyon wasi Senator Net. Kalanganan kawit kalalabak ni Aralab min Pohnpei kay the manifestation o may bilban patawan kapadrayang men tamabil men magalagay Abril susuguli kamakamaray ni men Pohnpei kay iye tungal ran kapatapad kalangan Speaker, Mawal San Senator Net, Evan Ponachama, Madam Chair, and Education, Senator Leca. Muni Banyang Patro. Men pagkita may chungol. Wow, ang kakpatreng sa rumisan sa lirna ninlan. Wan kun ko mo speaker, vice speaker, floor leader, honorable member. So karos may patreng sa wachay puyala malamin rano watchman speaker. Ni wow men pagkita chay lang kakon multimas minitrio kalangan. Kamaler. Thank you.
Oktana masani floor amendment of Kutuwa Isak Limau, Lebanon Isak Silu. Mia Motion close. Dr. Talo Kareman Taylor return to Masan upon floor amendment of Kutuwa Isak Limau, Lebanon Isak Silu, Chorus Motum Kamakuto, Masani Pwuhng, Masani Show. Kamagut Poida, Taylor return to Masan upon floor amendment of Kutuwa Isak Limau, Lebanon Isak Silu. Koros mautung Thailand supplement kita floor amendment of Ketua Isak Limau, Lebanon Isak Silu, Masani Pwuhng, Masani Show, motion Poita. Ranwat Thai supplement kita floor amendment of Ketua Isak Limau, Lebanon Isak Silu. Kamu chief, wait, masalah mepitata miata floor amendment kamu Senator Loyola. Kalangan kami speaker Pohnpei patro tungal sekarang ni lang tuju sapul mau yang tungal yang rotong nam masa ambil malam tungal mau kami want to fight speaker lower leader honorable senators kan koros berdaya radio ran le tungal mau berkat lelong raikan yang patro dekat nan kalian mobil dona saya ku wawat dan Pohnpei koros yang China dan KAPWARESOU. Speaker answer what mangulian di Pohnpei. Kota Pwuhng kamu ketiau patron di floor amendment. Ye floor amendment. Kepu kita boleh sekolah oleh beliau bagi seksilu. Legislature Haysak dapat dia ran pada angkat trek utamanan Parliament. Chancellor mau kamu membiak dan masa depan kamu tahan kosendat ketailan filmasa ni floor amendment of Ketua Isak Walau Lebanon Isak Silu kolos mau utung kamu ketok masa ni Pwuhng masa ni so kamu ket poitar hoktai ket dan masa depan kamu Senator Loyola. Kalangan kamu speaker kesa balik itu sekarang wow. Speaker angkat chancellor floor amendment of Ketua Isak Walau Lebanon Isak Silu songo-songan tamanata dalam limanan kaya napali irai ko melayang kapan nan irairan mugat soto kesipet kita ketulau o siniang lau kawala kay tran rasakan nagtaki nan ito ikawar-war mamia rapor dia usang dari executive makakan capacity irai ko dia kan tatawat yung siya Sentuat pansongan austela, kosenat yo memang ranwat ya kosenat makawata arms fund. Dari yang sansal me karangan kopo no ya tok pan menen kosenat wat sodan siwat ina aman wat song-songan apa ni. And beliau replenish account wo kita dalam limanan we kalian executive engkap yagi supplement dari tuan tok yang Pohnpei kan yang kawan betul laut yang laut dari kecang after kecang kalangan Sure. Kalangan kawawa memia sang Senator Loyola ibangan po na sama Senator Pwuhng. Kalangan speaker ay tungal mo Mr. Speaker mo imen kis kawawa tatra mo in arms fund when chancel mo in yakara kan me arms fund Mia moment fund what up should out. Mo in the past legislature kan kamanata one century o kan patpatolol. Ito karap me sola out kita bogi nan mokit kay mauyaw mawasang fund what mauya kau. O Israel kan mapuko ki fund what o Israel kan me benefit sang lole bogi mi yete wa buya kan we are kau. Email the legislature na insugo kusuneti maraban rabana we lau kusuntin the tongan the Israel kan maban trek wasakan mo wala o submitang kakagong legislature one amount you maban relang kamanata when apali what property kan mo damage as a result of Enginkehlap the melme. Ri ibatawan da met. I sudah batawan met bagi api itu sahaja me guys
mo kasambal ki mameleliu me Israel kan me bang puko ki fanwan yan semre bana uteta raban apali tetawat o bangak nene tiang Israel kan koros me bangka kate mie anan wat re mia de batuan tayar o batolang Israel mo I batuan me I tegarapan sutra uta legislature nan so sutra uta to tami Israel kosonti me mie me anso me petrek pen damage kan me bang uyo report kan ban lelton legislature o propose amount yo pa mie yanso me legislature bang kamanata wan amount sutra suat tama ka sampal mai Israel kan me bang puko ke fan wat pan tatok ni Pwuhng melel o Israel kan me putang konengan benefit sang lole pangak incenang mau ki sawaswat ramau ama apang kolau wi ada Iran kamarong tapi kasal nan wi ben nene tien senruat mo abang wit porotong getail lakam balik yang muna tai pam bleu apaling teto tai ya per mi ye gis pergi o mi ndo to kala Speaker. Kalangan magpulama ko po si Senator Movic. Kalangan Speaker, ibatong Senator Pwuhng, Mr. Speaker. O men kasaleta kaitekin pueki isapung kiya utan anan kasampal yo me mi mo Thailand sa wato utan anan Thailand address issue po en kak apali aramasakan magloyang kapal ni sangan ay sa ume natural disaster kan miya te ay sa ume anana pa miya yeti rami men kasaletan potame Senator Pwuhng kasaletaro Pwuhng karapan fund wata sa toprong auto po ke miya mokit sapung kay no ya makareta personal benefit sang nan fund eso toke utan aramas me tok Akatel ban auto kita $50,000 upside kintra assessment yaw isang manane sawas me ibiliang pungkin yaw mo assessment on lelato specific amount en miya isinga me abanto ke o akatel ki yang pueki accountability and transparency en tame pam katel bang kilong nan fonda en sainsal Pumasa to toke armas puko me assessment o yaw actually we work here me kot sobu or yamek tay nga manata 50,000 soto 50,000 yung nan account yung me rabanto tong yung tamerman to tongki or iko sambal ko bakay tay nanak talen weir ke talen outeta account to talen nane we apan to tong yung miyo o en minipungi or may yang concern ki tame mo talen sa wat kalangan speaker Kalangan Speaker, ay tunggal sa karanwaw sa pal. Kayo ay tunggal kabing kalangan ng Senator Loyola na offer floor motion na sopay katail. Ibil tunggal ang kaping ang kambakabay Senator Pwuhng ay tunggal Madam Chair Movic. Moinan section sulu mapanaw teta ang spanit essential tama pagkatiwang nanmet. Na makatin moniat sa daban tatok niya ako talaw patak kanina yung teta pangwayawi. Ni kapina pang kawata regulation ban kak tatok. At essential met. Ilakwat apukitin ang met. Pwen kak puketi iran kasuligalinggan mamiya me. Esito kak kamakitirat o katete teta koros. Naramas mano kono ang analeksin tatakis ang kapal mamiya. Or pweki apukiti ang nang kusunet ay kami alilong pali ang kakilaka kusunet. Panutan taure rawat. At tama kasampal, niyan sa umarit tatok, niyer ko sanat mo itatap sa tukanangan mo, kakata pika sa lartatok o pipisili. Aniyan sa umag sinuwag dit pambil patrota po yung sawa sa kapalakan maramas luisang, abil pang katayala, patok no irailakan makilpil sawa sa lung, puen katrina, puen kakaita. Arumang speaker, pweki apukati, tama sansal ng kusunetet, at suto ay tungal, Perkebe tato kutan pan taur tame sansal ang kusunod. Sang nagarabaw man yata mo sa min close debate man. Speaker. Na
Chancellor Memia motion taran rutung timasan pe ma kupura iban pona chuma senator simna mona iban pona chakamagit kamwi kalangan speaker lepit ireu ai tungol kalele pe keu teme bin kalele pe kren other floor amendment would tame 50,000 ki HR imin ale dita pasapang belai yagar pun 50,000 HR 50,000 kalangan speaker kalangan kalale pe ko muen tok konangan tok introducer kamwi senator Loyola kalangan kamu speaker kaisa bale tumas pertama kalangan kamu senator Simon anshowat tagak shotin depending on your assessment executive ma ban shooter atau bang kasih ban tok ban saban ban ma ban spelela dua ban patut anak kau suatu masalah sebab matolai artinya itu yang pergi concern kan berkata ia kan tetap nak boleh question dia buat kesempuan regulation bang kota kasih lihat isu bang kualify isu bang kualify orang berkata nonton question itu demoralisation itu ia yang semua emergency ia disaster ia radio akan now minggu nak kau awi ya teman main ko lewat cai lagi sangar arama sekai lo yang kapan ni me arai tuan liu cai tu ya utan ran isong season buat ran song anak wali pon kang koros function benai kan lo yang kapan buat ini mas kalangan nasional na tuan wewe benai iban pona se motion and return timasan pe harus mengutung kemudian talan return timasan ben floor amendment of ketua isak wono le benya reisak silu masa ni Pwuhng masa ni show kemudian paitar talan return tiar masa ben floor amendment harus mengutung talan sabulman kita floor amendment of ketua isak wono le benya reisak silu masa ni Pwuhng masa ni show kemudian paitar ok tabil sabulman kita floor amendment of ketua isak wono le benya reisak silu Speaker kami Senator Perez kalangan Mr. Speaker I don't know ban kuramui o kat men baron offer floor amendment dan pe aku ketua isak silu le benya reisak silu dan gag masa ni sabulman kita Riaman Chancellor mau kemudian memia harus mengutung talan sabulman kita tekatlanan masa ben floor amendment of ketua isak silu isu le benya reisak silu masa ni Pwuhng masa ni show kemudian paitar masa ben Speaker kami Senator Perez kalangan ko Mr. Speaker sang ni karbe technical error memia dan kemudian tenangkap tulang words mempagita tenangkap file floor amendment dan begitu isak isu tabelnya roi isak silu Kariaman kalau attachment kan boleh kamu pula iban baron introduce ke yang dis kalangan Mr. Speaker Chancellor mau pakpak memia talan disregard floor amendment of ketua isak issue the file floor amendment of ketua isak silu le benya tuaisak isu le benya reisak silu harus mengutung kemudian masa ni Pwuhng masa ni show kemudian paitar ok tail filer floor amendment of ketua isak isu le benya reisak silu biar floor amendment Speaker kamu Pak Speaker juga kalangan main speaker nawawi batuan sakara momot kasambalwet upaki momot wat lemata kataropo o sabalaman kita floor amendment number begitu wasak walu la banial reisak silu Chancellor mau kemudian memia Thailand katianan masa depan floor amendment of ketua isak walu le benya reisak silu o sabulman kita harus mengutung kemudian masa ni Pwuhng masa ni show pagi kemudian paitar takat nan masa depan kamu Pak Speaker Michael kalangan kamu main speaker sabul matail mana ka Pohnpei na ka kayan Pohnpei me pilipil panar when ka kulian Pohnpei o yang court will came me panguyawi nanwain siya namay pagpagwat patulong
Pues enggak kasalito momotuot me anan niya ang relakan koros o me sansal tala silnen lumagit tuwag gawanisa kan kakabare aral tungal sailak pil kabatayang rapil tungalan ki niarban walian wen Pohnpei nan kamontongan kami minuo rapil tungalan ki hansa ucar puen kak pila palta tikitkan mintuan special fare me pil patang kamotan wak taklawat sang negara bawa main speaker itungalan ko walian ti Israel manaka pinakapuko o mababal Israel sakarang momotuot kalen ko brola pakpakuot error. Motion closed. Speaker, kakpitang tumigot. Kailangan Vice Speaker ang kawawa Mayor. May tamasan ng floor amendment. Speaker. Kaway Senator Movic. Kalangan. Speaker, so imen pitang kita ma pues tama iwewe ki ong ni pakpakuot pues ki moment bukuk takseli venue games ka red pajuanong ket misaipan ay epil kasaulan palaw met epil prodong saipan ari so to specific date nan pakpakuot ari ay may men wewe ko ma apan muyawi within this fiscal year apan muyawi after November tatapo met sala tete yat game ka ban muyaw Speaker. Ari ay may men pitang biyan mo kalangan. Kailangan Senator Movic kalalapag ko may bang toko introducer kami. Kalangan Speaker. Ibaruan kami lele mapalpan totokat mapan patota auta na panapol kanina ibu yawasapan tokalang puen kakapali ang rail mo pulubulgo. Tama sansal United Airlines nintuan sansal na neumen attachment me patong fairwood departs on July 24. Arma miyapan wak tak kuburan momotuat sansal magtay bangka mana ong tama supay momotuat. So tre wak tak onian so meresong-songan arrange iyan so me fair kaunan nan tukla me popkiti ang rail mana ka po pinbayaw pinili o pininol. Ari tetuat magtay bangka mana ranwat. Kalangan man Speaker. Speaker, kak Na Speaker. kuburay bang po na Senator Joseph. Kailangan Speaker men pajuan ko on record. Imen sekare gicho momotuot me tatawat sa sign ng committee mo ni. O karong-karong wiyer chuang pinin kamatongan basketball o yakiyo. Eri ibilkapeng ki tama sa insal po ki Hansu pil mo chumatala melalong basket may chuma pajuan sa pung likam Kasante ka matong bukan uyawan ang sumbong panuat. Nagtay oras mo ang ini uyaban Preservation United kinmiya cut-off date yung ang special fair. I mean just go on the record na committee chapiatar to talk cha puiki ansuwa mo ini meleta uyaban to talk wa cha. Kailangan may speaker. Speaker. Kailangan Speaker, point of information. Masular mawal sa Senator Joseph Kamuy, Senator Movic. Muimen paproyektal daw ng silko yung may pagkatortong Pwuhng basketball June 5th, 2023. I mean an attachment mag-child ko lang. Irel to tong airline in July 24. Up kisilikowat kateteta me dates will be determined by best available time. Pwede typhoon or recycling truck kasanated time. Arya mag-travel ka manata based on July 24th. Amon airfare ko poy la. Amasa to will change. Wawag na bilbang puro to bilpurom toki. Aktay so awi lautan eteder mag-travel ang support. Aktay so awi lautan etete ang sautan marapan. Tete wirki ataymen ka manala mo ni po niya sa to tete ya ang so. So to itar aktay bilpuro to aktay bilpurong intanak aktay bilanane amen puen kalautela te katkala te whatever aktay lanane alete mas information mo utang pung mo na tay bang kamanatay. Speaker. Speaker. Kamuy pa Speaker. Kailangan itungalan ko itungalan ko kapungong ni kawit na niya Speaker. Isabol material ka manala muni. Material ka manala pul palian executive and implement
TA songkan rapan truck songkra sabali pemma rabil seperti tong kila moni bekat ampurala September sidi sakeunan general fund akta lengka kapali asang ansawat me sopai ke trailer pemma santian taibuno songkra sumagalagal tar saipan esutamil ban rai kutul kaimut arya makasambal lengka ketar wawat perengka ke konut o kokonut TA kau ban ini pan implement we pangkosan itu supplementary kita atau moni may talang social health social affairs perangka ke yang so matong pakat ayat tungal pagbak talang katkitaran sawat o isan ke payamawat kasantiangan nan pacudot sinwa kit merai pakata kalangan mang speaker ibagi close to bed masalah masan pen Flora amendment of kutuway sa kwalu laban niya riya sa silu ay ban po na sa kamagat mamiya Thailand rutung ti masan pe koros mo utung kamaguto masan ni Pwuhng masan ni so kamagut paitar o sansal magtayo rutung ti Flora amendment of kutuway sa kwalu laban niya riya sa silu koros mo utung Thailand sa pulman kita Flora amendment what masan ni Pwuhng masan ni so kamagut paitar dokter sa pulman kita Flora amendment of kutuway sa kwalu laban niya riya sa silu Speaker. Kamu Senator Pahrek. Kalam Mr. Speaker, ay tumal wow, iman padawan long floor amendment ng bew kito sektual level niya risik silu dahil gag masa niyo sa bulman kita. Ariaman. Siyan sa lang mga kamagot mamiya dahil ang kartiyan ang masa ng floor amendment of kito sektual level niya risik silu o sa bulman kita. Koros mo utong kamaguto masa niya Pwuhng masa ni so kamagut paitar tayo katnan masan ba Kamu Senator Pahrek. Kailangan Mr. Speaker, di motor-motor oralap kamamataan ugat lawat song-songan pagiwan sala 60,000 when gag abali lebenya liu and way pa rin Pohnpei barbar nan way matinim maan siya what elap sa alam mo ito talk where we landslide mo yaw siyon bar lamaw sa malaro kandon pagbawat patan kamatan ko taglam ibarawan pagiging kawanagi style ng file o kawanagtasan iwal semen ka ng PTA sang nagkarapawat Mr. Speaker Iman baruan pagi, saya lenggak siapa man kita kemudahan kita kelau. Speaker. Motion close, Speaker. Ariaman. Aku pura mo na iban po na sa kamagut mamiya, may ko pura po yung po na sa masa na tawag tuwi. Kailangan, Mr. Speaker, ay sakratan, kaysa pala ay sakratan, wow kay Boni. So, kasambal ki project matuwa siya macha, so dyan nung tante yang iya tama utan na leta rangkak relocate project ko tama utan so dyan nung sansal ma tap juga te perus te tama sansal yang iya nan kamamata mamon residential imuyo match mawawag me so nga kakuyaw im karos makaranial tay pananano relocate mo al te mo imo tameu ya private land yo mo japan relocate ki alo ai men bajowan kay na mo kamera na mo ko na yung to ko introducer kamu Senator Pahrek kapengki kay na mo memiye limot tama uyawi sa bulletin puel o sa bulletin puel nirel tawi me niya pilio me nor at sanga banal na eleta sa bulletin puel the landslide kaya imo patron kaya na alam aban relocate ki relocation what pan piyawitan an eastman na niyan so what Pwuhng turok ta palibonan, urel ngak perwanan proper drainage, Pwuhng ngak abalila kapal mamiyan sawat. O
o alon kak polla. Kalam Mr. Speaker, may parona bali. Kailangan, upol lang. Puso ng close to the... Kailangan mamawar sa Senator R2 ay panpo na siya kamagot mamiyak tayo ng ruting timasan ba? Karos mo utong kamaguto, masaniyay, uwang, masaniso, kamagot po ita tayo ruting tiyer masan ba? Karos mo utong tayo sa mulman kita flora man menap kituway saktuwaw, sabi niya riyay saksilu, masaniyay, uwang, masaniso, kamagot po ita, rok tayo sa mulman kita flora man menap kituway saktuwaw, sabi niya riyay saksilu, ranwat. Miyato flora motion close main motion, Speaker. Masular flora amendment ay bang kamagot tampo na sa kamagot mamiyak tayo ruting timasa na ban kamamataan ko sa nagtapo ko pa isak silu labi niya riyay isak silu LT1 koros mo utong kamagoto masa niyay uwang masa niso kamagot po itar Pwede tayo bang katlanan karyaw o kim sa klan watawat ay bang rule ma-require duplication and sality o ibang declare makamamataan ko sa net tap ko pa isak silu labi niya riyay isak silu LT1 wiyalar LT2 dahil ang katlanan sa bulmatel tatok ay bang po na sa Chief Clerk and uya tatok o musyus nituan roll call Senator Abis Senator Artui, Senator Daniel, Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edwin, Senator Edside, Senator Johnson, Senator Joseph, Senator Latorre, Senator Leca, Senator Loyola, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Knapp, Amen. Senator Pahrek, Amen. Senator Simina, Senator Walter, Wow, And sansalang way pa kon masabal mata tatok to shoes on kamamataan ko sa net pa ko pa isak silu laban niya riyay isak silu LT2 usus A riyay isak ew o sa tamawo ranwat ay kamanalar kamamataan ko sa network doon siya Speaker dahil kumbalma minityo Pagkitalan ko mal minister bagi ipatrawan me nituan wewe pena me uliya pekan pagray maka tayo komal mo na isa kriya o pag miya kabisala talaga espalda ay may pagkitalan komal talan wewe pena ma Dahil kamanala mameriyaw amo may ikomal ko pagtalan ka Saling kak sakawi ma irain me. Speaker, melaw galak sulu mo yung tanga-tanga to yung sarap ni makasumbalan sa wala. Pilga kasumbalan man naman lawat-awat kayo. Mo kapeng ke mangun tata ko magtry sa pulman ke melan masan salah sang vice speaker ong irain me try ka nang mau try ka katataw lang. Speaker. So kusantiyan magsaiban ikitin yalam ko po to. May? Kusantin meeting sa uban next week. Ay, momon kasanti. Namata, kami yo Senator Movic, kumail me
Tingalan Gamela, Kabisalet, Tispala. Second Speaker, Ratsay Rang Malatir. Five, everyone. Speaker, watawat riyaw, watawat kayo tagtebani Susan Mail, agtekamalti. Ipagi. Masagila lesak riyaw, minitabaluwag tekakmoin, choko paliyata. Kailangan. O ipagpagpagtay lang kagan kaim siya tama suya sa sala mo. May pagpagtay taban sa pala, miya maban kat tatepatrotar tay sila korum. Mawewa pa na miya try lang kagan tay ba na paliala at pile uteriya wag tay komal. Speaker, call Ryler or Banawipit panenay ko. Nay, teka. Okay, na tay sa pal. Tay sa pala, Roy Panpo na sa floor leader. Speaker, kasabali jungal sikaran wow. Isagara ko pramay lo pagkakcharan ka katiba chuti wa pali ng besak payo may ipil kalantor. Yemen. Saan sa lamaw kamaguto miya rutupag tay katkatyer pan pil kalantor Roy Panpo na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Papkiri sa Kunulayang Gisaksilu Legislature Draft 1 na Bill po Act. Adding a new chapter to Title 42 of Pohnpei Code pertaining to the One UN Micronesia House, amending sections of Chapter 11 of Title 42 to provide consistency therewith and for other purposes. Ang watawat kayo. Saan sa lamaw makamamutan ko sa network report long sa Committee and Shop. Karatayban po na sa Committee and Shop, Mellow Chairman and Shop, Senator Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker, kaprayang itong alwagan, kapramuyo, honorable members, chorus, urelgan mayang chailan, pikubura ranwat. Iman, kamakit mamot, tailgak, pagkataw, mazani, kamadang ko sunod number, kaabgari sa kuno level niya, Royset Silu, LD1, o sa Palman kita. Yemen. Chan salamaw kamagat mamiya kailan katyan almasan na penkamutan ko sunod pa creation kuno laban niya creation silu LD1. Koros mautung kamagato masani hey Pwuhng masani so kamagat po ita taykat nan masan na po ipan po na sa Chairman and Shop Pahrek. Kailangan, Mr. Speaker, o na iban barawan tolo kawawan yaralap kamudang ko sa network. Amen barawan tiyang lumari ay itong walian the committee and staff sa mga committee and staff o katawa mamodwat pwede amal gatan kupurela o sa balman gita robot sayo na italong kamudawat ayo. Yaralap, Mr. Speaker, kamudang ko sa network ay inabang kamanada wasagis ang kolonia kisiyan wasagis magtaygoros mangi punso the botanical garden where enggak ko sanedi office lapiu and samba me etelan pilot one UN Micronesian house. Mr. Speaker, sebelum kami di perolong kamadawat ranut, memodan gak masani, ketskian kupuramail, o anan mamiye, teman-teman mamiye, magmay bangkadan kupurela, o alalta ni watawat kayu, iban barawan pagita kamadawadan gak kapurupurto, ong kamitian gak purang tautugi kabatayang kupramay na pansansal na mga kupuranot o wasagan me anana ba mapisansal ay rayo. Aniralap, Mr. Speaker, palikayu dahil palikalamaw, tagawandong, dan ko sa natuwat, para-paralan kasi ang paling wasaksit o surrounding area dahil ng kolonia. Puyan kak katsunutian dan madamataon royal gan may pandatawang ko wasaksit mabantayan kamanaman la
wan kasambalan mo saksit Pwuhng men Pohnpei. Kariyaw nan bali kariyawan kamadawat yay me panilagi o sinkabna Israel mega misansal nan section 13 kamadawat orangak eupene o wewang palawat magtaibang kamanala po yung kuson di Pwuhng. Kapatayan ang kusinadwad sansal manan kamutan wasan me magtaibang kamanala biya fitness center wasa dabil barbar lang tuan kamakita siman pugogi kamakitawat kaim sagla si speaker ime barogi ni LT1 boygi kamadawat mekamdiya mahasani o barowan song todo ananan patren ye sunset cross o irairti kay na aban may yang rairan tatong ko saksit irai sidaman tatong ko yung saksit Pwuhng residential te gagawin dwelling house service may luyan suwat Pwuhng masakan marukukusan ye gag tutuwat Yaralap Mr. Speaker na kamutawat pan alede kamanaman ranwat kamalin ka kubura wagi miya siligo mapagtarsang option kavana o ibadawan pag-year nanu ya kubur nayo and kakasain communication wat o kamadian kak kapadayan korong-korongan piluwat maban pas o kabur-burtong kamiti tatok nayo wan kak patulong wagi samadal wewe mepit lesson learned Pwuhng kamanamanin usahakan na mayor na national government initiate o kamit sa agdahil Pohnpei maging kusanedi. Aymat niyaralap kailangan Mr. Speaker, kailangan and Chairman Ishab, Senator Perez, Mayor Masin Speaker, kailangan na mayong Speaker ay tungal sa karanwaw sa pali. Pan ko promoy Flora Honorable Senator Socorros. Maying Speaker, pwede ka na rin SAP, anong kasampal, nintuon kawitin Chairman ng SAP, kasampal melil, punan patapan men Pohnpei, o yuya kapalpal, sang reyaw, kin karatat pon kiyo pagyo parian, kin kapangpang, saboli, Narumetrial susupay sap. Mang Speaker, ibatawarong, pagyatrail ko sa wasawat, ibatawarong na miyang nis and all tupunman patabatman, yung nis kuma, iman mela kola masaniya. Nautaman niso, kay baraki, kay nako, uyapan tratakan. Anan may kap mo in Christwat, niso kan may konong waktak. Men Pohnpei, men region with Magonisa, men Sampapon, pan kolgi man tray mamoy Pohnpei, o yung supay wasalangan ng kapayawat. Nan men Christwood. Or pwede anon kasampal, irakan chairman sa kasakasalita. Katailin talk o tape natay rokoros pagtail, tapano sudot talk mekot, o makak palian sapwat, ang bilgagagis Katrina, trust revolving fund makin sawa sa public lands tatok kuya pa yamo manaban kak tatok nan pungan katrailo national government Mr. Speaker iman sang nekarabo teban padabato kuya ban process into to kanano yaw iman nuwa paki motion makaptulong sang Senator Perez and kak kiyawagiyang epis kaparabat kailan kamanalan watawat kayo o kabralang kamtisap Pwenutan talk ni nay o kabreto on second and final reading. Yuyaga ka magadiyo mo man, Speaker. Chan salama kamagit memiye. Amon iban po na sa kamagitok may kupuray mo po na sa mga Senator Net. Kailangan mauwi kaysa balay tungal sa karanwa. Ay tungaliran kapatabat
me pagis. Et penembeu irama katitigi option Shamba me ye United Nations. Ipata ki Republic of Palau or Republic of Marshall Islands no noroke option Shambawet and Mirera opportunity yo sansalang Tyler Hirakaryao accessibility yo on office wet kasambwal isakargitara yo o kem shagla te epang na itungal kasap na itungal sakaratan kapatapat sawasin sense baban kagan bangayang trail imayang kasambalgi ap makayu kasambal sang met tamasan salta sang chairman and committee and shop me and kamanaman la watawat kayo ko purpur lang committee kasambalo peran kagan cek ceki o apaliyata pisidenggan iran concern karus mesan salata sang ulia pekan nan uya laman nayo ranwat o kangen korong-korongkan me bahan uyawe pagdail ta purang kalipa kaprayang mami sewitar paratar ong nintu na commission yemet may Mr. Speaker ay tungalan kapatapat Kalangan Senator Ned na maguburay bimang po na sama Senator Joseph. Kalangan ko may speaker yang uchung child kitchen na watawat kayo. When ka kuya tatok tete yu o gaksansal kuburan bubuot. Ay jungal iran matamatawan kawait ong committee. Nin ipajawan watak kusunod ipajawan pem mamiya ira kay mapajulalam mo yun. Child ko siyang itila o literata sa pulimen kapina. Puka meru kusunod ruwa siya. Tama ipajawan kasi mapajunan kusunod kayo child designate specific place mawiya public land. O karyaw kusunod na dyan bilkak proviso me suju kasanti yu me paluwa panuya pan siya samwe kupuran wen Pohnpei. O kupur kanan sansal mon tatoko santi. O makachay suci jaru kusunod na implementation ng uya pan tatoko chak chay kachi kusunod ko. O apali pemere dan kakutan kol kupuran wen Pohnpei nintuan paluwa chay pan santi yung Pohnpei kajan yasan ay for the opportunity to watch Thailand host hopes in Shamba. And notwithstanding, aplikasyon po, Thailand kasaleta kupura child, kung we have an office watch ay pansan tiyang red child. Child school siyang tuna commission. Maniyan so makachipa uyawi so me wrong kaparentu. An so me santi ak child kaulo. Ak child therapy district. Maan santi. Nikak chorus, we have an implementation or we have been to Tong Wasao and third year somewhere. Interest in Wayne Pohnpei. Ya interest kan ay Wasao magkachait pa notarized kapina and kak chela mo o kamuwe ki o pasayang paluwo. Paluwo at the national government.
isa keu LT1 ni watawat KU o kaprolang kamitiin sharp masa ni A Pwuhng masa ni So kamagit paitar o saan salamaw kamutan ko sa network katail kamanatan ni watawat KU o ban puralang kamitiin sharp miyat kamutan ko sa Legislature Bill number Papki by sa Kunola and V6AH Legislature Draft 2 Bill for an Act amending Title 10 of State Law number 10L-99-22 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 by adding a new section 10-2D and for other purposes only matawat kayo. Diyan sa mga kamutan ko sa network pitata Moni karatay po na sa Chairman Moni Senator Joseph. Talakadan ko mga speaker, nuwaw karakarag ng pliw pata sa pulmamail kamitiin mo niyo. Kamagat ko mamot ko sa palwat sa ilang kakpakata. Kataro po o sa pulman nakita, kamutan ko sa net ng bapap ko pa sa kuno level niya rin sa silu. O katla na watawat kayo. Saan siya lang mga kamaguto, koros mautong kamaguto, masa ni A, Pwuhng masa ni So, kamagut po ita, try kat nan masa na bakamoy, Senator Joseph. Kailangan ko mo speaker, yay ko sa naluwat sa kamanata, un muni yung may napali, melel, kwempan kamaray na naan, yarbayang tsuweta. So, kupurmak. Yay ko sa naluwat sa kamanata, un muni yung may napali project lab sulu. May paan patosang nan sa machail, Cece magunway to paan inumin namin sa latak. Yay million rays of walo. Sama. Ay, mas maing speaker. Close. Kailangan Senator Joseph ang kawawa mamiyayer. Masular, masa na ba? Ibaan po na sa kamagut. Katalan rutong ito masa na ba? Kamutan ko sunod. Karos mautong kamaguto. Masa ni Yay. Pwuhng masa ni So. Kamagut po itarok tayo rutong ito. Masa na ba kamutan ko sunod. Karos mautong tayo sa pulaman kita kamutan ko sunod. Papakapay sa kuno. Damilyari ay sa silu. LT1. Pwuhng watawat kayo. Masa ni Yay. Pwuhng masa ni So. Kamagut po itarok tayo sa pulaman kita. Kamutan ko sunod. Ni watawat kayo. Speaker. Kamoy, Vice Speaker. Nawaw, ibatawan sa karamumot kasampalawat po kita to kami yaw magkatkan may Pohnpei. Ibatawan sa karapag, ikatayan kamaldisan nan waya kubur daw yalamalam, pron sa pali nan wasan yalamalam wat niya tuklak isak. Speaker, pagayar. Kalangan speaker amo nampan kair sa ulmachail yalamalam ay wow sa pal pangkuprotan. Yan sa karagyo committee R&D mamia sa ulmachail korong 130. Nagpitata sumum o food security. Kailangan speaker, kailangan ng members. Kailangan Senator Walter o kapesen meeting clock wala committee na rin. Miyadre kapesen meeting sang committee kan. Speaker. Kamoy Senator Perez, committee siya. Kaitak pakair. Iman perawan pagpagpagit sa kaburgan. Kamutan ko siya na riyasainan kami dirahanwat. Iman perawan pagi maluwat kakatawag ang public hearing kan maban wiyawi. Maban schedule mo in all next week. Perawan luga member kan chorus. Webi Enginkehlap Telgak Eugano Aparilo Zagan Bukonan Engak Abola Ibilman Paron Pegumal Ngak Water Communication Sang Kabana Mapit Wasakset Kunia Dalban Eugana Burgan Ngak Kairak Kalangan Matsular ay paan po na sa kamagut mabiye. Dahil ran moneti o sa palpanel. Niyet klokaisak. Karos mautong kamaguto masa ni Yay. Pwuhng masa ni So. Kamagut po itar o ran watay kumaltier o paan sa palpanel. Niyet klokaisak. Kailangan